Ki Tylli ki mat ba Kongsan ki ba ka them ribhoi ka don kam banle Haka district bala wanra da ka ribhoi dorbar layatai pensotho badrai ru bandawa se ki bor sarkar lengba ka dorkhas bala IT how dukhat ka ying dorbar thau an ka lok sabha uba Vincent H Pala lengba MLA ka nongpo constituency ba Meral Bons im Kitei kimat ba Kongsan ki kintup ya ka ribhoi National Dorbar Hall hanongpo Haka dor ka multi-purpose building ka ba onmang bantay ya ka Haka dor khat praklur nyopunyo lak saup sanajar tengka tam AA naka scheme MP LAD Kabaar kalong baka sarkar kan khotbej daga kerteng ne itu ikakat lingsuin ha umroy kum ka umroy airport but wengno ikakantin Shillong airport namar ka te ka lingsuin ka hap hapo ka ribhoi district bat haki benta ka snong umroy Sakaway pat kamat yatay bala pensngo daw MDC ka Mauhati constituency ba Charles Marngar uloong baka district selection committee lani ka DSC kan perkhat kerpang shwa ka thungkam thungjam shaki samla ka them ribhoi om tang banthung daki banabar ka district ya kane kamat on salik bani kendu ikibor ka DSC banle ekabadon kam kumbalabu hakimat Jingdawa Haka te ka jingalang ka ribhoi dorbar haka arpho san tarik unai wing kala pelong ha office trekam ka senjuk hanong thamai Sning La ban kado bau Kongsan haka te ka jingalang ulong uba Vincent H Pala badu Dr. Didi Lapang Henry namar kidaw bamla kiar kitei kirangba kemshem lala banpoi bat kumta la shimti do ba Meral Bons im MLA ka nongpo Banshim ya ka benta kumu Kongsan haka ba la sakhilang da ka jingadonlang ba Charles Marngar MDC ka Mauhati uba Balajir Rani MDC ka nongpo lambar kinong ilam ka ribhoi dorbar ki samla bar ki longkme la Pynlait ru ya ka Almanak jong ka ribhoi dorbar ka ba shongdor tang arpho tengka ka wei Teka nagmata ki chintip pai ba pade gidon Tylli ki bangi po agane ka memorandum ya MP Vincent H Pala. Away kalong ba iniara ban no sniang len na ka MP la scheme ki jong in na ka ka jingtmu om na ka simet na ka ribhoi na ka jila Meghalaya bangindon anong po ya ka multi-purpose building ka bontip kum ka ribhoi National Dorbar Hall Kali kalau bincang mentoy, idon tekin dorbar tang wat soto bakla, kamdeng tang cekap begini long dorbar, ini long meeting kalau multi purpose, tang dek plan ke bangi idon. Tegi jiglot kade khat parakulur, nyopunyolat, saupusa raja, nerus pak tengka kat kumpi estimate ke bala pasna bah, Iaka. Nangka kebaan, kade kejingalur kejingkuat. Jong ka ribhoi dorbar haka bangisko bak kano ka kerteng lagari jong kano jong ki ka kerteng kade ka identity the name is the identity of anything or anybody dan naman kata-kataw ka bangilam haka ribhoi district kalau ya ka airport ka badar homroy lajar kerteng Shillong airport kumat ka identity juga kalamis no angka Teka ka baka ribhoi dorbar kapha lembaga memorandum lembau MP kalong bau MP ha capacity ka bau don kum MP juga Lok Sabha un penkela un yarap ban pensngo ban ra ya kani baka ribhoi dorbar ka kwa bon khot no ya ka kum ko umroi airport ndei su kum ka Shillong airport Teka wala ko ban kran hani mat kla dei ru ko baka ribhoi dorbar ka ban shim sikiwai pat kisinja Imam saya menai lakran ba kibuan interview kam mau ki kam start ki kamla kita di menawai kadang kadang kaya bang haban ne nang Hakhmat ngan sosi ngan geran ni kapon ba bang ipang na di buan ni tangi kampion ni menro yo ibana Shillong yo bana ko we kita jingshang la di mana mo Maka ada yang kepala menginlai aku mana harus kasih hills lalu application yang storage ban kerani ini dan application mana ribhoi dan sekarang sudah berubah menurut saya apply Tima telah ada yang kepala ban ribhoi dorbar cumi
dan sing ni kesinjang naga bandar ke jimentai ikna sama lagi dikunang inang le susu ban penyok kam penyok jam di sama ikimai menginyok kelai ye ke national darbar hall nang mengindang ke training center vocational training center bagi wei kalau dia ke por ke bagi haban ai kucing ni nak gitu mentai mare pulet lagi por hajar di sama nari buai Lai tang ban face ya ke written test ban le ya ke written test examination tu kacidom isama gitu dengan iba kini lari ke por apa biang haitan ni kum dari buai bangin sei ki bere macam kalau ki pos ki bere ado ki bahe haki office sarkar gitu kinong yalam kilami kinong yalam kilale kidon ki berandam kidon ki bokle la event bersiap laksana Kari Boy District kami ke Jongiru kinong yalam kilami dan ki berandam dan ki balale jadi persang jong Kari Boy Dorbar nado bala sud na shore ka ng respat ng usan dan kinong yalam kidon ki berandam dan ki balale jadi lapang pada Sngi begini. Bagi dokumen sibuk. Bahagani ke por niyo, ekani ke benda ban dan kan. Bagi kani ke jingtmu ke bapak ke bagri boy dorba ke dan menteri na ke benda ke distrik. Nimla ban len ni jing sisa. Jing yakun baniyo ke unstable unit tongri boy baniyo ke boy civil subdivision beliau distrik Kabupora asal turik pengunjung dan kedai spa kedai kuar ide ini mati jom kini kinong yalam kiberantan bat kibalik bro nangi lembah kani kan syatri kani ke kemi kabai bensim kata kata geri boy depan isu sarung sibuk kinong song sinong kinong yalam kibagi pai pa kila ibit bat syat kibun kor kabak ya isu kumen Banila ban asosiat ilade bandang bantalang ban kari boy dorbar na ka benta ki kam ki babun ki babum ka dorbar kadei ban tre bat ka babun ke ben nga kalau magane ke kesen Haka ba aktif bareng yo across party line kamu undan ke jinga sungo liang meeting singaw party meeting singaw jai pendiri paro ilong kawai liang penar boy buat dia buat kasih ilong tu apa macam tu bagi semua kan bagi ni kijing persang jong kini kinong yalam lalu di por di belanda aduh mentah yang lah pentelun yang mati terikam jong